Khublei shibun fibro session pan. Kicing mitip nam tai Laitkam Shipai kadei po Laitkam Ssb Shajrong simabal. Kadei nam tai pus head constable kum ke electrician, mechanic, steward, veterinary and communication. Te ron pi depending pi kwa ban apply nam tai ni pus te sa pe ini video haduk ka bakut ban tip iki jinon kam ki bedai wat kani. Te kidon ki post kebalai nam tak head constable ka vacancy detail post kebalai kitkum ki vacancy ma fill up apply bitang ka way kini ma naka electrician kadon kumba khatsan tali ki post te inyo tali nam tak UR way nam ta AWS sau tali nam ta OBC R tali nam ta SC ka way nam ta ki ST khatsan tali bara the head constable mechanic kada UR kadon kumba shispa live sau tali AWS khatpra OBC nyuhnyo SC saphusan ST RFR baro kalong arspa khnai penreu the head constable steward kan artli ka UR dan tang artli ka UR him the head constable veterinary dan khalai tli UR kawai ka AWS kawai ka OBC nreu tli ki SC kawai artli nam ta ki ST baro kalong arfline kababun tam kadai hakane ka communication dan kumba arspa nyu nreu tali nam ta ka UR san punyo nam ta ki AWS dive sound nam ta ki OBC dive sound nam ta ki SC san punyo nam ta ki ST baro kolong san spa nyo po pra post tang communication te baro kidon kumba nreu spa tam e post ki balai hilap na apply tang ka way tang ma nei ne te kan mau ka last date nam ta ka ne kadai khat pra tarik jung Jun ladap ko apply ka website kadai ssbrec.gov.in ssbrec.gov.in te kan mau fill up apply tang ka way ne kini pinap jitang ka way te ka tulop nam ta kini ki head constable kadai ka level 4 ka sedang arpsan hajar sanspa bat ka kut hadu ka arpwe aprapwe hajar shispa ini ka skill basic pay in pay matrix te kindon sekwe ki allowance te ta kan pohi ka life hope plus ai te ke gi jinan kam nam ta kini nam ta ka head constable electrician te pide bandai bandap khat pras nem hadu arpsan nem te plus ka age relaxation la da pila tam ya kata te kan pohi hadu ka life host nem khat pra hadu life host nem te pide pendep ya ka class 10 te pide bandon ru ya ka 2 years work experience ma mar bagri ki electrician te pide pendep asnem ka work experience lane pi adap training te pinon kam tang kelas 10 ba dia kata ka training la kare po ITI ne hakino institute pi adap ban training ka electrician pila ban apply ini kalong ba or 1 year certificate course from a recognized industrial training institute ITI shisnem ka training lane kino ki vocational institute with at least 1 year experience shisnem ka experience ma la pidap ITI dan kam tang katu ka certificate 1 year la pidap rekwe vocational institute dan kam saka 1 year experience or 2 year diploma from recognized industrial training institute nane ka 2 year diploma tek mod ba la da pila adap ikne pila adap ban pas ki diploma e bro kwa on apply kam shipai pila on apply tenam ta mechanic head constable mechanic kasnem ka de r voice name hadu r pnyo plus sakal relaxation kan long hadu live for r nem tekane priben pass ya kelas 10 priben pass ru ek diploma habban kam ngine marba mechanic te lada ban pass ek diploma and in automobile and in motor mechanic engineering or 2 year certificate course in automobile or motor mechanical engineering from a government recognized industrial training institute ITR or equivalent have done ru ya ka possess a driving license for heavy vehicle he come shim ma gi bla don ni ka 2 years experience in an authorized garage or workshop la don asnem experience la tre ki workshop e tu he come pej ba kan ba dan kam pas class 10 dan kam man ki bla ada ban pas ka diploma na ni kono ka training ha ka mechanic bat don ni ka valid driving license heavy kita ma te la dap la ban apply steward between 18 to 25 kanong by 18 to 30 years kanero pendep ya class 10 tama habdan kam ya ka diploma habdep ka diploma la ne ka certificate in catering kitchen management from a reputed institute
dan kamro ika 1 year experience in similar job ada pas kita dan kamro ika system experience dan kam make experience tak kadam ada phim don what nam apply nomor ada apply ada accept biru andre en la dai kata kapor bau can check ika dokumen ke pin reject baik direct krem don ki experience head constable ru kat prado life post name head constable veterinary veterinary ke kat prado life post name dan kaman pas ya 10 plus 2 in science background with science and biology as main subject ni yo tan ki science background no tapi dan kami ya 2 year diploma dan kamru on pendep ya ka diploma pas process 2 year diploma course in veterinary and livestock development nula adap ya diploma ka lain veterinary tidak ada adap la apply te kane ka boleh ka last ka head constable communication kane khat pra do live post name then pass class 12 or equivalent pass in science with physics, chemistry and mathematics. Kedai baik naka science stream, class 12 science stream. Or should have a 3-year diploma in electronic or communication or computer science or information technology from a recognized institute. Tekane bakamyo badai naka anda pila adab ka 12 science stream pila aban apply kane communication ke bakam bun post tam nabaro pila aban apply kane ma. Hangnek orang intermediate or equivalent pass in science with physics, chemistry and mathematics from a recognized board or university. Mau lada pila dap begini, pila apply ya kane. Hangne bde amdon kam experience amdon kam AI ma. Lane should have a 3 years diploma in electronic or communication or computer science. Lada pila dap ika diploma hakini pila apply. Lada pila dap ika diploma hakini electronics ni communication ke ibarat pila apply ni computer science pila apply mungkin ni amnon kam experience dan kam mandap tang class 12 science the last date kan day 18 June kan mau apply the haj nam tak ini kadai bet nam tak Shajrong kadai bet shispa and roof r.1 cm nam tai kan thei kadai shispa sanpo cm kan mau kadai lang bat kan thei bat Shajrong pya pe ko mi post ke badai kidon ki post badai tang Shajrong bat majority nakti post kedai load nam tabat kinthei bat Shajrong klem PAA mau kahaj kedai bet shispa and roof r.1 nam tak sel tribe nam tak Shajrong nam tak kinthei kedai shispa sanpo centimeter de la da pila daban pendap kan don shwa ka jingmare kan wan sa ke exam la pas kum ta ter te jingmare kedai bet 1.6 km nam tak Shajrong mat 800 meters nam ta ki kinthei pihak pendep hapo ka 2 minit 6 tak Shajrong 2 minit 30 second but 4 minutes 6 taki kentai te hangne ro kaya jumtahi kandon shwa ka jing check ye kirin yang ga yimare dan ka exam dan kandon sa ka trit test gibron kam trit test kumta ter tel pila adab ikine training ikine diploma ga ibaro pidon ka qualification pikwa ban apply ikine post kam shipai pila ban apply ke website ssb.rec.gov.in pila ban check ke website pila ban download ya kan ka advertisement ru sapule bhai gijon kamaro mat sa apply bas pandem no mar baka by registration nam ta ki SC/ST ke free amnon kam CA te la pikwa ban apply sa pandem no ikine gijon kamaro tang ini Khublei